Fellow Ugandans, my name is Chagulanyi. Banya-Uganda, nitwa Chagulanyi Center Bobi Wine. Uyu munsi ni kwa gatandatu ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa mbere 2026. Kandi ni isaha ya saa 3 za mu gitondo. Nje n'umugore wanjye turi mu buroko bwo mu rugo kuva ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa mbere. Uyu munsi habayeho amatora, ejo hashize urugo rwacu rwasatswe n'abapolisi bafatanyije n'abandi bantu batazwi bambaye imyenda isanzwe. Bakoresheje inzego kugira ngo binjire barenze uruzitiro rwacu. Bacuritse umuriro, bacishijeho kamera zacu, barazikuyeho kandi bafashwaga na za helikopteri yari iri mu kirere hejuru y'urugo rwacu ibaha urumuri mu gihe bakoraga ibyo bakoraga. Hagati muri icyo gikorwa nashoboye gukoresha ubumenyi mfite, ndatoroka mva mu rugo rwanjye, ariko nzi ko barimo kunshakisha. Ariko yo baba bansubije bakangira icyo bashaka cyose, ndashaka kubabwira ibi bagenzi banjye b'Abanya-Uganda. Icyambere mbere na mbere turamagana ibyo bari gutangaza bitangazwa na za kamana, kuko ibyo bita ko ari ibisubizo bari gutangaza ni ibinyoma. Ntabwo bigaragaza na gato ibyabereye ku kibuga cy'itora cyangwa se ibiri ku mpapuro z'abatoye. Bityo rero ibyo bita ibisubizo ni ibisubizo by'ibinyoma. Nyuma yo gufata hafi ya bose mu bahagarariye ishyaka ryacu, nyuma yo kuzuza amatora mu buryo bw'amagendu no guhagarika interinete, ubutegetsi burimo kongera kwiba amatora. Ibyabaye ku bice byabereyemo amatora ni inkuru itandukanye rwose n'ibiri gutangazwa. Turasaba ko interinete isubizwaho kandi ko impapuro nyakuri zitanga ibisubizo zibarwa mu majwi mu buryo bwiza, ziva mu turere zigatangazwa kuri interinete kugira ngo abaturage ba Uganda babone ibisubizo by'ukuri kandi mu mucyo. Turanasaba kandi ko itangazo ryose riri gukorwa rihagarikwa kugeza igihe interinete isubizwaho, no kugeza igihe abaturage ba Uganda bashobora gukurikirana ibisubizo mu mucyo. Tunejejwe no kubona imyigaragambyo ziri kuba, kandi turayishishikariza abaturage ba Uganda mu kurwanya ubujura bw'amatora no kurwanya icyagerageza cyose gucecekesha ijwi ryabo. Turashaka kandi guhamagarira itangazamakuru ryirengagije ku bushake biri kuba mu gihugu. Hari imyigaragambyo myinshi mu gihugu hose, kandi hari ifatwa ry'abantu benshi ndetse n'abantu barimo kwicwa. Urugero, muri Butambara ku rugo rwa Honorable Mpongwayica abantu 10 bararashwe baricwa mu nzu imwe na polisi. Muri Boase abantu 4 bararashwe. Muri Mukono abantu 4 bararashwe barapfa. Muri Mukono abantu 3 bararashwe baricwa. Muri Kayongo n'ahitwa Rweru turacyategereje kumenya imibare y'abishwe ibiri kuba neza ku manywa. Turashaka guhamagara ku mugaragaro abaturage ba Uganda ngo bangibe ibisubizo by'ibinyoma biri gutangarizwa Iruwagowa na Bwana Vyakamana n'akanama ke k'amatora. Turahamagarira abaturage ba Uganda kwigaragambya mu mahoro, kwanga icyagerageza cyose gonyora ijwi ryabo no gusaba ko ibisubizo nyakuri bitangazwa. Ndabashimiye, nshimiye n'Imana n'igihugu cyanjye. Ibi ni ibyatangajwe na Bobi Wine Chagulanyi mbere y'amasaha make mbere y'uko ikomisiyo ishinzwe amatora muri Uganda itangaza ibyavuye mu matora. Ibintu bibi bizabaye bibi cyane ku kibuga cya Politique muri Uganda. Muhozi we ati, ahantu uvuga hatekanye ni mu bwiherero bwawe. Nuko General Muhozi yabwiye Bobi Wine. Ubundi bihagaze gute? Ano umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Ken Rugaba Muhozi yatangaje ko nta muntu uri guhiga Robert Chagulanyi wavuze ko yihishe kubera inzego z'igisirikare na polisi zagose urugo rwe.
Kyagulanyi wamamaye ku izina rya Bobi Wine yashyize amashusho ku rubuga rwa X ku igenekerezo rya 15/2023 akiva gutora, avuga ko urugo rwe rwabanje kuzenguruka n'abashinzwe umutekano ndetse nyuma bakuraho kamera zifata amashusho, bigeze nijoro binjira ku ngufu mu gipangu nk'uko mubyumvishe. Bobi Wine yavuze ko akibona ibi yakoresheje ubumenyi bwe. Ibiro bikaba bibaye nyuma y'uko hatangajwe ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu bigaragaza ko Yoweri Kaguta Museveni yagize 71.3% agakurikirwa na Bobi Wine wagize 28.72%. General Moses yandika ku rubuga rwa X ko nta uri guhiga Kyagulanyi, ati ahantu hatekanye ni mu bwiherero bwawe kuko nta muntu n'umwe uri kuguhiga. Kuva ibikorwa byo kwiyamamaza byatangira muri Uganda, Bobi Wine yatangaje ko abayoboke be benshi b'ishyaka rye bafunzwe, abandi bakubitwa bikomeye. Kugeza igihe hatangazwaga amajwi ya nyuma, byavugaga ko imvururu zabaye muri Uganda nyuma y'amatora zimaze kwicirwamo abantu bagera kuri 12. Ni mu gihe rero kuri ubu bikomeje kugenda bivugwa kandi bikajya mu bundi buryo. Ese ni igiki kiri kuba? Ni ibiki bishya biri kuvugwa mu birebana n'amatora muri Uganda? Reka nabyo tubicacangure tureba akantu ku kandi. Indi nkuru ikomeye kandi iyoboye izindi nuko Moses ari w'imyaka 83 y'amavuko yatorewe kuba umudepite. Ni General Retired Moses ari w'imyaka 38 yatorewe kuba umudepite uhagararira akarere ka Anjuman ko mu burengerazuba bwa Uganda mu nteko nshingamategeko y'iki gihugu. Uyu musaza niwe wabaye minisitiri w'intebe wa mbere wungirije wa Uganda. General Retired Moses abarizwa mu ishyaka National Resistance Movement, yatsindiye uyu mwanya ahigitse abandi bakandida batatu bari bahanganye nawe. General Ari yatsinze amatora ku majwi 12,858 ahigitse Patrick Tandrupas w'imyaka wo mu ishyaka rya Forum for Democratic Change FDC, mu gihe umukandida wigenga Grespar Draga yagize amajwi 522. General R yagiye mu nteko nshingamategeko bwa mbere mu 1973 nka minisitiri w'ubutegetsi, nyuma ahabwa izindi nshingano zirimo kuba minisitiri w'imari, uw'urubyiruko, uw'umuco n'imikino, ubukerarugendo, ubucuruzi n'inganda, uw'umutekano w'imbere mu gihugu ndetse n'uw'ubutabazi. Yatangiye gukorera igihugu kuva mu 1968 ubwo yinjiraga mu gisirikare. Kuri ubu rero aravugwaho ndetse akagenda agarukaho cyane mu birebana n'ibikomeje kugenda bigaragara kandi byagiye bivugwa. Ese kugeza ubu ni igiki wamenya ku biri kubera muri Uganda? Mwibanga rikomeye abanyamakuru bigenga bandika inkuru zikomeye na ye mabanga bashyize hanze. Reka tubirebe nabyo akantu ku kandi turebe iri barura ndetse nuko Museveni kuri ubu bivuga ko hari janju yakoresheje kugira ngo ibi bigerweho. Ubundi komisiyo y'amatora ya Uganda yamaze kwemeza ko Museveni yatsinze amatora ya Perezida n'amajwi 71, mu gihe abo bari bahatanye cyane Robert Sentamu uzwi cyane nka Bobi Wine yagize amajwi 28%, n'abandi bakandida batandatu uwaje hafi yagize 1%. Ibyavuye mu matora yabaye kuwa kane bitangajwe nyuma y'amasaha make. Bobi Wine atangaje avuga ko kuri ubu ibigiye gutangazwa baza kubyamagana abanya-Uganda. Ibyatangajwe bisobanuye ko Yoweri Kaguta Museveni imyaka 81 yatorewe manda ya 7 yikurikiranya nka Perezida wa Uganda izatuma aguma ku butegetsi kugeza mu mwaka wa 2031. Ibyavuye mu matora bitangajwe nyuma y'iminsi 5 internet ikuwe muri Uganda. Leta iravuga ko yafashe iki cyemezo mu rwego rwo kubungabunga umutekano w'igihugu muri iki gihe cy'amatora no kwirinda amakuru atariyo. Bobi Wine nabo mu ishyaka rye National Unity Platform baravuga ko gufunga internet bigamije gukora uburiganya mu matora. Isi itareba ibimo kuba kubera kubura kwa internet mu gihugu bizagoranye kandi bikomeje kugenda bigora ibinyamakuru byigenga kugenzura ibyabereye mu matora no kugenzura ibyayavuyemo.
komisiyo y'amatora yavuze ko abatuye bose hamwe ari abantu miliyoni 11 n'ibihumbi birenga 300 bangana na 52% bari biyandikishije gutora. Iyi komisiyo ivuga ko amajwi agera ku bihumbi 225 yabaye imfabusa, ayakangana na 2.4%. Ibiro ntaramakuru AFP bisuramo umwe mu ndorerezi z'amatora Goodluck Jonathan ozeri Perezida wa Nigeria aravuga ko yabayemo ibikorwa byo gutera ubwoba, guta muri yombi no gushimuta byibasiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi nabo muri societe civile. Nkuko bigaragara mu butumwa bwa video yacije ku rubuga rwa Facebook, Bobi Wine yamaganye ibizabaye ndetse ahamagara abanye-Uganda guhaguruka bakamagana ibiva mu matora, bavuga ko komisiyo y'amatora yibiye Musevi. Bobi Wine aravuga ko ari ahantu hatazwi nyuma yo gucika inzego z'umutekano zari zimufungiwe mu rugo n'umuryango we aho atuye Imagere hanze gato y'umurwa mukuru Kampala. Polisi ya Uganda uyu munsi yatangaje ko ibivugwa na Bobi Wine n'abamushyigikiye ku buzima bwe buri mu kaga ari ibinyoma. Igipolisi kandi cyasabye abantu kugumana ituze no kwirinda ibikorwa ibyari byo byose by'imugumuko nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu. Abanya-Uganda bari munsi y'imyaka 40 barenga 3/4 by'abaturage bose b'iki gihugu nta wundi perezida bazi uretse Musevi. Yafashe ubutegetsi mu 1986 nyuma yo guhirika ku butegetsi bwariho. Kuva icyo gihe kugeza ubu niwe utegeka, kandi intsinzi y'uyu munsi yerekana ko nta kimenyetso cy'uko ashaka kuva ku butegetsi gihari. Igihe amaze ayobora igihugu cyaranzwe n'igihe kirekire cy'amahoro n'iterambere rifatika, aribyo bituma benshi bamushima. Ku rundi ruhande abamunenga bavuga ko yakomeje kugundira ubutegetsi akoresheje uburyo bwo gucecekesha abatavuga rumwe nawe no guca intege inzego zigenga. Yigeze kubwira radio mpuzamahanga BBC ati ntitwizera igihe manda z'umukuru w'igihugu zigomba kumara. Ibi yabivuze nyuma yo gutsinda amatora kuri manda ye ya gatanu. Urugendo rwa Musevi rwatangiye mu 1944 avukira mu muryango w'aborozi b'inka mu gace ka Ankole mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Uganda. Musevi yakuze mu bihe Uganda yarwaniraga ubwigenge bwayo ku Bwongereza, bikurikiranwa n'igihe kirekire cy'ubugome n'imvuru zatewe n'ubutegetsi bwa Milton Obote ndetse na Idi Amin Dada. Mu myaka myinshi Musevi ntiyarazi itariki yavukiyeho. Mu nyandiko yanditse ku buzima bwe bwite yagize ati twari mu bibazo bikomeye byashyiraga ubuzima bwacu mu kaga nko kwicwa, gusahurwa n'ibindi. Ntitwari dufite umwanya wo kwita ku bintu nk'ibyo by'amatariki y'amavuko. Nkuko rero yabitangaje mu 1967 Musevi yavuye muri Uganda ajya kwiga muri kaminuza ya Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania, aho yize ubukungu n'ubumenyi bwa politike. Ahava ashimangiye umubano wihariye n'abanyeshuri bari bafite ibikorwa bya politike baturukaga mu bihugu bitandukanye by'akarere. Izina rya Musevi ryatangiye kumenyekana cyane mu 1970 nyuma yo guhirika ubutegetsi bikozwe na Idi Amin Dada wamamaye cyane muri Uganda. Mu 1981 yatangije intambara mu buryo bweruye. Hashize imyaka 5 umutwe w'inyeshyamba wa National Resistance Movement NRM ufata ubutegetsi maze Musevi aba umuyobozi w'icyo gihugu atyo. Musevi ubwe yari yavuze amagambo akomeye mu 1986 agira ati ikibazo cya Afrika muri rusange ni cya Uganda by'umwihariko si abaturage ahubwo ni abayobozi bashaka kumara igihe kinini ku butegetsi. Ariko mu mwaka wa 2005 ibyo yizeraga byarahindutse. Itegeko nshinga rirahinduka rikurwamo umubare ntarengwa wa manda perezida yemerewe kumara ku butegetsi. Maze muri 2017 nabwo imyaka ntarengwa ku mukandida yiyamamaza kuba perezida yakuweho. Byose byagiye bifatwa nk'amayeri akomeye ya politike, kandi bamwe bakagenda babibona nk'amayeri akomeye yo kugira gume ku butegetsi nkuko we yagiye. Ariko we yagiye abihakana akavuga ko banya-Uganda bamushaka, ndetse we yagiye yumvikana kenshi avuga ko nta wundi abona wabasha kuyobora igihugu cya Uganda.
ni mu gihe kandi ari makuru akomeye avuga ko yaba ari gutegura umuhungu we General Ken Rugaba Muhozi kugira ngo azamusimbure kuri uyu mwanya w'umukuru w'igihugu, ibyo Muhozi we ahakana. Ni mu gihe kandi benshi mu bakurikiranira hafi politike ya Uganda basanga Bobi Wine we kenshi ashobora kuba anakoreshwa n'ibihugu by'amahanga, kuko kenshi byagiye bigaragara ndetse byagiye binavugwa ko afite abazungu bamukoresha, ndetse bamwe byagiye binashimangirwa na Perezida wa Uganda avuga ko Bobi Wine akoreshwa by'umwihariko nabo mu burengerazuba bw'isi biganjemo abo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese kugeza ubu turaza kwitega iki? Amatora arakomeje ndetse kuri ubu bikomeje kugenda bijya mu bundi buryo, nkuko bigaragara kandi biri gutangazwa. Benshi mu banya-Uganda bazindukiye mu matora bari bafite gahunda yo gutora uwo bishakiye, ariko hari bamwe bari gutangaza ko amatora yaba yaribwe. Ubundi ku munsi w'itora byagenze gute? Ni ibiki byabaye bidasanzwe? Ese nyuma y'uko bibaye ni ibiki benshi bakomeje kugenda bitega? Nkuko byatangiye rero hari kuwa kane ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa mbere, ni umunsi wari ukomeye mu mateka ya Uganda, kuko aribwo abanya-Uganda bagombaga kwitorera umukuru w'igihugu. Ingengabihe y'amatora yateganyaga ko ibiro by'amatora bifungura saa 9 za mu gitondo ndetse abantu bagahita batangira gutora, ariko byageze ku isaha saa 3:30 amatora ataratangira hirya no hino mu gihugu kubera ibura rya internet, nkuko byagiye bisobanurwa n'abanyamakuru bari Kampala mu bice bitandukanye bagaragaza situation ihari. Ubusanzwe byari biteganyijwe ko hari imashini zifashishwa mu gusuzuma ibikumwe by'abitabira amatora, ariko izo mashini zikaba zarifashishaga internet kugira ngo zikore, ariko ntibyakoze kubera internet yakuwe mu gihugu hose. Ibyateje ubukererwe no kutubahiriza isaha y'amatora, kuko izo mashini zitarimo gukora kandi abantu bakaba badashobora gutora mu gihe hatabanje gusuzumwa neza imyirondoro yabo. Nkuko byagiye bigaragara, nubwo byagenze gutya abaturage bari babukereye, bakaba bari batonze imirongo bategereje, ndetse n'umutekano hirya no hino wari wakajijwe. Perezida wari uri ku butegetsi icyo gihe rero we yatangaje ko amatora agomba kuba yaba kandi mu buryo bwiza. Ni mu gihe rero Bobi Wine wari uhatanye nawe ku mwanya w'umukuru w'igihugu kandi akaba uwa kabiri ufite abamukurikira benshi, ndetse akavuga ko kuri ubu ibyabaye atabyemera. Abakurikiranira hafi iza Uganda bijyanye na politike baravuga ko abakurikirana amatora ntibari bemerewe n'amategeko gutanga ibitekerezo cyangwa ibisobanuro ku mikorere y'amatora, haba mu bitangazamakuru bisanzwe cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga, bikagabanya ubushobozi bwo gukurikirana no kugenzura amatora mu bwisanzure. Perezida Musevi yakomeje kwihanangiriza abanya-Uganda, abibutsa kwirinda icyo ari cyo cyose cyahungabanya umutekano cyangwa se kikashobora kuba cyabashora mu byaha. Byari biteganyijwe ko ibiro by'amatora bifungurwa saa 9 za mu gitondo bigafunga saa 10 z'umugoroba ku isaha yo muri Uganda, naho ibyavuye mu matora bikaba biteganyijwe ko bigomba gutangazwa kwa gatandatu. Ibyo byarubahirijwe zarakozwe. Ibiro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe uburenganzira bwa muntu byo byanenze icyemezo cyafashwe n'inzego za leta ya Uganda cyo guhagarika internet mu gihugu hose. Komisiyo ya Uganda ishinzwe itumanaho UCC iravuga ko yahagaritse serivisi za internet mu gihugu hose hashingiwe ku nama ikomeye yatanzwe na komite ihuriweho y'inzego z'umutekano. UCC yasobanuye ko ibyakozwe bigamije gufata ingamba zo kwirinda ibibazo, kurinda ubusugire n'amahoro no kubungabunga umutekano w'igihugu, hagamijwe gukumira ikoreshwa nabi ry'imbuga nkoranyambaga n'ahandi hatangirwa amakuru muri ibi bihe by'amatora. Ishami rya NON rishinzwe uburenganzira bwa muntu rikaba ryaravuze ko iki cyemezo giteye impungenge zikomeye kandi zibabaje. Mu butumwa bugufi iri shami ryanyujije ku rukuta rwayo rwa X ryongereho ko rinenga leta ya Uganda kuba yarahagaritse imiryango 10 itari ya leta mu minsi mike mbere y'uko amatora aba. Ku wa gatanu w'icyumweru gishize ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa mbere, amabaruwa abiri
amabaruwa abiri bikekwa ko yanditswe n'ibiro by'igihugu bishinzwe imiryango itari ya leta National Bureau for NGOs yasakaye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ko bahagaritse ihuriro ry'igihugu ry'abaharanira uburenganzira bwa muntu National Coalition of Human Rights Defenders ndetse na Chapter 4 Uganda isanzwe yita ku burenganzira bwa muntu n'iyubahirizwa ry'amategeko. Muri aya mabaruwa bagiraga bati ibiro bishinzwe imiryango itari ya leta bakiriye amakuru y'ubutasi agaragaza Chapter 4 Uganda igira uruhare mu bikorwa bibangamira umutekano wa Uganda. Ayo mabwiriza yakomeje ategeka uwo muryango guhagarika ibi bikorwa byawo kugeza iperereza rirangiye, anasezeranya ko iryo perereza rizakorwa mu gihe gikwiye kandi ko uwo muryango uzahabwa amahirwe yo kwisobanura ndetse no kumvwa nk'uko babigaragaza. Nk'uko bivugwa kandi ibindi bizagiye binengwa ni ibijyanye n'abantu bagiye batabwa muri yombi mu buryo butigeze butangazwa impamvu amenyekana icyo bakurikiranweho. Byose n'ibikuwe mu tunenge twagiye turanga ibyabanjirije amatora ndetse n'ibyabereye mu matora. Ni nuko rero natwe dusoje hano tubashyikiriza amakuru akomeye y'abarebana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Kuri wowe dukurikiye bwa mbere tushonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Astra Vista.